your Facebook. Wait at a panto bar. I crack it on that you know. And so much me across so kind. A year that's no life jacket, nothing. This is what China at ya. A cheerful why an line as well. Asamaba. So just on it as well. Asamaba. And you, why to me, we be the chapel. There was so a young man, one no chap the court. After no more so a Nasan name. Pine so be charcoal, a chaba. Never more so as I did, no so chapel. Wait, Ghan had 2025. It will be, Yaman Sabia, me and Chaba, with the Bessia. Now, Chaba, no be no be soon over the Yaqua, Majano. Now, wait, I want why would you tell the Waka? Oh, Waka. Now, Yama, yay, Yaku anyone, Black over him. Dear Tosunie, Ghana had a hey, we are saying, and sir, Yadisha, which I said the beer loaf bed, there's a low bed rating. Abapa. Okay. Is it acquire a one, acquire Baku Munu? It's a population index in a form quan heading. A risky to our Debbie Elon Musk or Quantaqua. Say I won Memman and Mobile. Now, who remember Ghana Hanuman? 42-year-old woman. Said age in soon. And what didn't no crime check office. Okay. Crime check Ghana office. And was a Jimmy, I'm a Jeff for my bread. Nina say 42-year-old man, Mama Kuma Drone 20. Remember? Yeah. Kuma 20. Now 20 on the first half no. Odinka 8 no Makumako. Na every 80 hokono and a banta for part 2. Now but part 2. Part 2 no sisan kra 10. Was the first 10 there or mati omo na last 10 no do e panyin e wo akraka. Na wo maka no da ho kra na tititi hono na in fact NYAMEBA. Do so sere Ghana fo nyina se mo mra no mo. Yentie se nisi. Isi omo yese. Omo go school club 20 ba ko kra mu. Omo be ko na omo asaba ma ya bo. Na mi say meba na makwa akosire obi 5 cd na media abro mi se omonji no nko te mesira mu mi ekoko kakra de me bia bia me de be hwe oma omba nu koko nu sa te mesira mu bua me na mi tumi hwe ankwala yi sa ankwala yi omuntu be bia omo mi che we be ni pa we ni e wo che onu so oko ss e wa kra academy o mama kwan every day bi obekwa transport in now 30 cities ayedi kami from asam emedam wa misremo na yati odi pani krawe say do send wa but 10 na 10 na kanwe omo nyinti omo okata tomas still am I confused enkwala no omo yentafo be ba ja omo yentafo Ente omo ye mienu na miensa omo ye mini kan ba wo ba ko first edu 10 enti udi kan wo ba ko do 10 mi would 8 okay 9 me be wo ntafo 10 ena me wo ba ko enti 11 tafo e de we awo kan no assist aduane bi awo koto ana game bi I said, you are good. I said, seriously, can I say, that's so simple. I said, why? I said, 9 months. Oh, 9. You say, I said, come on. I said, we would do 8. I said, we would do 8 in I don't know what I want. I don't know. Oh, my goodness, I want to have 20. 40 where come up there's nothing yeah guys are 20 42 and grand so films and grand so film unza nkran ho fe and grand ho fe and grand ho fe me kama pa udi agro be sa wo and grand ho fe 20 na mema no way I don't know say na na kwanshi amanfo ebisa no the question is 20 onu kwa obeti watiti menya bench was it first 10 no was it first 10 do mani nyini odi watiti menya bench wonya bench say what go memma kura de yanke no ano
There be some member team na mana Martin. Was it one head of 10? Second 10. Head of second 10 or not one. And head of first 10 no debut. We be head of first 10. Head of second 10 no. We head of somebody na batch no. It we second batch no. We agree are now good. Double track. Enti NYAMEBA area number no. Erade nyi bi ma o. E was say me de to honum na me de to na nyina obi a contribute. Ema no. Na so open wa. To say Ghana fo nyina say yosrem. Tobi ado bedi ko so enkan na ka bedudwan waje atwam ko. We see e bona baso. Oya de. Was 20 40 say 42. Hey, nani of our started the time. On started to say 1 year 16 and 11. Hey, 16 and 11. Oh, I had grad so one friend. Who say who so 20 na obi an so debut 27 years. Who say again minus account check manager. Wa wo mako 20. Who can 70 say ni ase ni was me who 8 ni wie ye no. That's all I do for na bonte. That's what to aduane wa bonte. Ase ni di wie na. Ase one for ase nye bosom nko na che ni. Odi yanko. Hey, radio 20. Mami from the last story mra. Babra ni ensi. Na nyanfa mani swei. Memfama bra bonto chacha o kwa abwame oyiri yesue wincheyo ni akoma ni sue memfama bra bonto chacha o na yaba abaya bi netu mantie bi fo uye tie ni ye na nka reverend wa na nka tie na nka mtie na dwenkyere o tie ni ye na ababa wa no ana okotwe camera si na no so na ode phone si na kwa wase obi antie me Ghana aman muntie me mema mo amomra mintumufo young girl wase wo ye bema memfo sika emwa obada memfo sika ensho obada oba na ekonye bemo wo ye bema usika fabu awankasa wo ho fatu botom na wono wo ye example wase wono wasu ade poma wie na sa tema na bema no osia de pam no da former bema no onya de pam no no jai bema no yentie nsema okan so ye bema enkofo ba mfani ntu adwuma enkofo ba mfani nkos u blagu me obi na de mitu adwuma me pon no ni pam me jai no enne me ni papa fo neti ni pano de mitu adwuma me pon no no me ka chense be mo twi prage ade Batama na me sweet all because of so many so you be my massage ni bi ma utiri mu da ka feskan top onko ana poma so ba so bema odi to no twi pragra na so wie ya pen was bema odi pragra me do ye dey ade pampo no go do university ya ene ko enti nyaba oba na tufo say de we ya bema wa uso ti de honhom no kacha asafo no mete a bi wo akire ho no pragra na ba ya enti say oba na Ghan wa tufo ozo de no ho be example bema o twi pragia ana ko to adwumem okay ono ne wo ho no wie ye no nyamba ojai no okay ozo ntine ne ntina biem ndo ye bema menfo sika enhwe obada na obegya wo sisa to ne wo ho no de da forma bema no o da fo wo de ho ye example na onyanya owie ade pa no opon ne ho akoye graduation wie ye no bema no so me jai no ese wanya new entrant ho nti ye bema ti we be ma tie ni ye mogas muntie ni ye nti oba no wo ye wo yi anu ayi wanye yi yenye ekoto aduane dem yi 5 na so yi 5 e ba na ewi obi ahon koji mu because uko yi obi empanifo bu bi say uko yi obi free kokko so ensuom ne ba to kokko so a ne to wo na no so ye de ne to wo na no so de wo nti we be ma me de e ka wo de ka utiri mo ponye bone nka wo so oba we de ka wo bua na resina do standard bi a nka wo de ni pia na say wo de duru ba bi anka enmunyam se kakra de ewum but obu on ma wo hu ne sa so ati ase enti ye besere
so ye be ma sa no bi ye wa ha no bi ko share no akonfo ewo Cape Coast obi ko share no akonfo ewo Cape Coast se wa ko hwe oba ma na wie nursing ofre Ghan na wo mfa ana ko share no akonfo kokun no e say wo ye oba ana so ye be ma for sika invest in wo ho okay utofo papa ma ho na to konkolele ma no enkoto iPhone 17 ma no na nko use iPhone 12 obeja ayo eti wo no me oba me no ho me ma use phone e soro sene me da okay eti ma oba bi apebe ma wo higher than ono eti invest wo mu okọ wani ba ko a ansa na wani mienu na da ba ko obi men kan jese memo an bo ko ba ko na ba mienu ti nyamba we ni nsem e bo abo ho fa mo so ntia yenye mu ma na de o fa to so anti ne ye mpon why yenye sei why why okay mami ni komo bi tawumra na NCC ya bana fe yenhwe Plenty Martin Clinton. Hello. Clinton. Okay. Right. Okay. Katakyiefm 90.9 FM. So wasugusu utina no pay. Yankwa masu ninko makitu abi. Clinton notimenka. Good morning. Too bad. Okay. Clinton, good morning. Good morning, NYAMEBA. Right. At say. And teacher for Kwamu idea necessary. Yanko one out. Na Clinton, we teacher ni. Oh. Me teacher ni, but there is a city and over baby or money and a teacher for Enra, me say, encourage you, Asam Ketua, a moon near my motor, Massa, Mahama, ya dear. And the other Bonabas. Clinton, Katakyie in air no cray. Katakyie. Teacher for us, me okay. But you teacher for an allowance, yeah, okay. There no cray. Oh, you're too amount. One. Teacher for much idea. And you know, baby schools in the secondary schools. I buying schools. Only teacher and you be after an Nebusan. They're too amount. I see. As part of a buying to Shay, don't you think, sir, a bucracy a brilliant idea? And I buy the ma or moja camouflage or bois, Brunya dear keke. On the NYAMEBA Medas Bivna Machia or T4. Mesha say with teachers CDP allowance, can once a continue professional development allowance. Okay. I buy that down a breso and or they buy say or they buy the bois teachers. Now, Monsoso. Edro afibia no omenye skani bi dia kan omo akatua ho ento hwe ya NTC for National Teaching Council organize seminar workshop bi de ma teachers Saturday no CPD continue professional development teacher ni bia no edu me bia ma okokosua de na onso so sebi ena befo kwan so nti we topic adisi akreba na cyber security eno no mo ko ekosua ho nyema se be ya teacher ni bi no abofra bi ana se sua ni bi ana se wo teacher ni kro na no betima aboa ma onso so wasetena mu ana odaada akwani abamu no o de ahwe ho so yi enti this year de no nanka wo se November ena wo se nanka aban etuama omu. But in the time when I'm drew ya na controller for a day communicate about and say there be yes a music and ya Freddy name of a technical issue be a yenya or a ho until I enter me yen tria musica na mamma November by a shame of bosse December dear Monsa Ebeka musica. Okay. And the Enra I'm matching be 4 and ebeto ma oko social media masa obia ni age ebo aban na baso
say aban no ne o mai dey edini enti nyameba se say na teacher for omunkwan mu ayede nyameba. Right. Any aban say na nurses for no so mo yom dey. Nurses dey no say utie ona bokwa na minta kanda. Wa kire se nyame ya adoma January ya no. Omo 11 anaso omo 11 month salary akamu no. January ya no ebetua na ye de ama omo ama ato forcing financial minister aje atum se January nurse for nka o makoma nto omo yem eno no omo de bedi from January on say kwa December kwa de ma salary kwa wan a obedi a endu be 25 na asa nti wache se January se de be omo so be boa omo ma because is no uhwe sika omo benya 11 months in scale mu benya enyisi a big o calculate kura van say be 25,000 and now mu beti menya from that 11th month no in the January said ye health minister obo no more than era kwabna minta kando akano obey ne sa pepepe dia mo nti mesere nurse for so mun ka o makoma nto o yem se ne na teachers for dia ba o mo so de na kwan mu ba January nyameba. Okay. Me da say na say pandai na eka o. Oh say eka. Oh say twen dey be twen na pandai aye ko ya omakofa malam fo nyameba omakofa malam fo ko divoire ni be na nyameba wan tibi amba omakofa minya hu bi omakofa malam fo Benin ni ko divoire so ometo aba no da bi ne so ometo aba amobro wa ye se mobro akobu ye consuency executive ba akulu anti malam fo na be yes anyankuma de no mam malam fo na be yes MP panda omakofa 3 malam fo na be se panda ona malam fo nyameba obi a ye koto aba mo kra mobro na aba mobro na e koto aba na ase mobro na be boye Clinton MPP die said it be a panda na ye be ko enti ye mobro ni ne ma o makokra no eno no enye hwe krobi wa krobi to aso what does it nyameba yes I am so bakra wo oh se o makra mobro yo ye dia asma menya nyameba panda no nyame adoma ye tere Supreme Court be ka Supreme Court wi a okay ko e be send this fo nyina so mo mra wa no mo nsuro mo bro se de medical kan kurubi wa kurubi to afo enti nyame ba ga kra Clinton me da say na no pay de ma me fa wonsi o de e be di nkomo bi wate e wa chi mate nyame ye kodi bronya e de afisi apa okay ma emebu na omo akimanwo be ja south nyina okay na nyame ba no agenda na mrepem no meba ame di agenda mate bra enye problem bra me youth NDC youth branch youth executives enen penifo o constituency ni mu nyina nyame nka obi bia nyame okay me da say menu Clinton manu ena no etwe enkomo anopay eno we a quick one on the fence allowance aban dia ma church for Clinton Katakyiefm 90.9 FM eso eni yanko anim na afedi aka bia itibi fan to so yefrem nyameba Eric ODURO Junior na anopay me kan dia kire say me carry a chiro anope say me pacho aji Katakyiefm 90.9 FM NYAMEBA right nyame adomo a Katakyiefm 90.9 and now Christmas holidays ninti breaking from normal programs channel so mame ye breaking from normal programs nyame adomo a ochena e kona yakodi bronya kakra enti ye de nyom papa excitement engagement ya ne obedi din komo obefra ba so be kyerkyere wadwen de akekwa kaso saa ne mani nyina so na fe ya ye ni nyina kama ti ya ne wo nyina ne bebom ne yadi holidays no nyanyom nko a ye bo nyompa bronya yi no na ye kyewade na ne nyina nso ye fine enti ano ne de Katakyiefm 90.9 ye so ye de ma
yetiefo papa bi a yene mo edi djuma afemu ni nyina na hyɛn nso ma me sɛ nam se break you ochina nti nyame pa ochina wa AMANSAN the morning show no so ye be charge and other shows a keka ho no nyina kama me enso so nyampa ochina no kama me de ewia kama me na eba afei ewia bremu won so kwabena yewa so tena se freedom mienu ansa na big stars what tena se enso drive time na afei ye de akonti ye shows ni nyina no ye be charge ewo so nti nyampa ochina na ye breaki from normal programs near the holidays na afei yetumi de nyom papa ne engagement kama excitement ones programs a wani beji wo fie ji wa homi ye de be bra no nyampa ochina ye charge wo show no so nti empani force ye fantom nyina anim se anopa morning show no ye frɛ bebusa bisa nsɛm ba ko mienu bi na nsɛm ne bi de mentete ho ma no akɔpɛ ti wadi yachi every February saa de badia na se Katakyiefm no ne ya na ekro ti yebusa wo bibia fa Katakyiefm ho ye shows ni bi ho ye morning show ho a menim se ni nyina wonim other shows ni nyina wonim ni ya chewade ye sɔre pɛ other shows no so betoto aso menua ba afia se wade kama me ne ba nyampa ochina no so a obecha ade kwabena yi want na sia obecha ade big star na sia obecha ade na afi ye de atoto aso na ye de akọ etisha no so pa ma me china no pa de becha wade NCC yaba AMANSAN the room so na ya wadanti NCC ya eno mu hia wai kineben social media manager kineben nyame enshirao madam LC they say the contract no wafa ye de nyame ase Pacho, good morning. Good morning. Na bibi aboko. Nyame adum bia aboko. Ede nyame ase. Se asmasi osuma osoro no yi wase. Ai. Ena ohyenche ho na ototo boba park ne so. Ba ye mfin. Why? Mfin kura ko wanim sa. Ko wanim sa. Ne fie boko. Nyame adum fie boko. Bro nya ye nya yi kura na say was starting brighty. Brighton spa ready right anopede na ebesua ye beko Christmas break dear na ibenya na afei NCC de be maye na afei yakoye ni mu yo mechia Katakyie etiefo nyina na memobia nso afihia pa okay ene ye nim no ye break bibia nti ene NCC nso security awareness campaign na ye dey bray send ye be da ye ho so abra ye ko holidays ye be di Christmas na afa ye be wura new year ni mu a ye ho mba asem bia eno ho efutuo kakra bi na na no pay okay ye di free NCC abra ye nyina okay I see and ye shall see na ye nhwe why yo Intino ye nyina enim se ye drew bronya festive seasons na enije pi ba efise yawo ya jenkwa Yesu ebi nso ame abo ano ama afe na kwa abeto no entije na edi nanso ye di enije edi no ema ye remfi enyoma bi ye hwe ye road safety na ehu be hia pi festive season mu ya drivers for any your car passengers a kwine ben na ye bebo ye ho ban a ye nkonya kwa ka akwanhie bia nti ye sre ya driver for na say ye nim say do sambre obia pese wonye kakakra na wode kodi bronya nenso ye nipa nkwa ena ye tika yi mu a ye de ye kode ye ba ti ye be stress over speeding de afi ya driver for ye nte so kakra ma unu anso nye bi obi wo se me ko hwe o magu aba na ma be fa foforo ye nipa nkwanti unti mi ko hwe ye ngusa ye sremo monto mobo over speeding ni overtaking open tem akwa fa foforo nti onfa ho ne ka ba ono an se o ba take sa na wa nkohia ka papa e de akonhia ba onu kura emfiri ma obi a otenchen no na ne ho akoka
yes a driver for afei so yes don't drive when you are drunk or tired se wo boa yes rew enkwotena stia nachi anasa wa branso a enkwotena echire if you say wa boa na wanom sakakra sa concentration nanka ensa bie ni wo sister ni ma wunya ede hwe kwan na so kano ebia na eso atikakra na eso tin so akwanhia betimi aba na obi eho akoka na wankasa driver ni no nso no wakwa akopra enti se wo benom kakra wo de nyoma bekeka wano ayesrew enkonkotwika afei so wo brand so a enkotwika no nse magika ma ye hu se du sa abre ya obia pese ofa nipa dodo okoba ntem enti ofi nkare no akokonongo no akwa akra ni nyina wonje na home no da so tisti anechi ebedu baby no honam no nso no oye adwuma ohia rest enti afa de na failures bi aba wokwan no so na akwanhia benti se wa wo hwe na wa bra ye srewa enkonkotena car nechi afen so ye passengers for aya nso ye ka ho driver ni betimi ato ne bo ase na passenger bi ti driver ye de pentemo o ka se o pentem no se mrikana na wo se driver no no so ye den oko na afi yakwa akohia ye penti ye so passenger o betine mu abompa ye na nyame mfa monko jojo na se driver ne ka ne car yi a enkoma ne pressure bia se contem ema ne mfa oye ne bia mba afa so se driver no kose ne ni se okodea as a passenger man na so nya den neni embra no ho so se driver mikaya wu kwede yesro ti so kakra if se wo di na wutine mu na ekwanhia ne ba enam se otika ne mutino ebia na wonso ho ayede akoka enti enyina yembo aboa ye ho driver kose ne ni se okwa passenger kasa treno na wonso passenger driver kose ne okwa wonso enkonkoma ne pressure bia afe yembra security in our homes and other places ayebeko se bia wo ko party bi ana wan kasa wo fie kwan ben na obehwe so a obebo ho ban ema afe na ebetwemu na ye besimu no ye nti se akonfo bewia ana wade pebi efiri wonsa se wo ko party ahunu se obia firi ni fie nko ene baaye ena ye nyina ya behia enam adwumadie bi a ekoso eno nso nkyerɛ sɛ ye nyina ye adamfo obi wo beba oye kronfo pa enso address shepe a wonfe susu no se oye kronfo na wo kwadwen so minua wonhwɛ me bag yi ma me wo beba na bag ni ni ho a wo kɔ hwehwɛ no he eno akwa akɔgye wo bag enti yembo ye ho ban wo kɔ beebi a fa wo bag ko afei so food poisoning aba party a wo kwei o kwadwen so kra na sensuo webie so a fa wo nsuo kɔ efise wo gya no wo ho no unnim nipati mu asem wo ba no de edru aguma unhu na ekun kakra na ekun afei ye be akɔ hospital ye be check up yes food poisoning ana say poison bi akɔ ne system ozo kai bre krompo on kai efise party de sie nyina ye ni agio anyumi gina so ye hwiri enso de onye no na wedi wewu enti party ni de minsi wo kwan afena so weni age na emomo kono so ya hweyie wedua ni die mu unsuo mu drinks a obenom bo hu modern hu se nipa a woni ni didi mpo wuji ni di enye se boys oh mumbra ye ndi bie obi boys girls sa na poison no sa nipa no wa hwehwe ni nails and all the poison no ehye ni nails na no ketua bi enti o minua ye ndidi na ohwiegu ono ni nenim aya okwadwenso aba wa mbebiem so ndi onim na odiye afi owie ya ono na ne yema so ni enti ye shremo ye ko parties no so ye mbo ye ho ban afi ye fie mu nso that time ya manfo beba
aya obereshe wa fishiapa enso na oba bespy onyoma ewo fie enti se wunnim nipa no na oba hweye ema obia kwan mani rewra ofie na ebi mu oha omoye contractors omo bespy ma robbers aha mire so efie me hu so mukuta iPhones me hu se say afi anajo na yaba oso hu nipa kra okokan so de obeba wa fishiapa no bia da yodo eti esremo ye fie no ye nhwe o se ena ebi mo nso ayomo se omo gigiska ema se bi enyankafo ebi mo ye genuine o gigiska ne de akọboa enyanka ne awisiafo ebi mo nso fabro nya ho we nkokọ onim se wakome ye mre oba obema niska enti obeba no abeje ankeska no krampo no obeje akwa ankenye ya say bia oba na osa best pile na anajo abetutu anase kan bi abesi uso afen so yesremo mo amopa anajo nanti no yesremo festive season de odete so kakrama ye obi wo ha 12 11 na afen na oba ekwan so ayedi so nipa bonifu obi behia wa na me hye me fie na wutie ma mimpie mba o ebise minim de ekoso baby nso anka wo be fie ntema ka nipa bonifu e wa behia nti wokwa brantem so wunti me nso mba ntem bibi ntia ma obi hunu ebi aminua menya traffic bia ma betom no menya sure say medu nti nipa no ya awe o benya afre no obu otuko ya onfre aha wo benhu anu abepie oso o ba afre no na se kwan bi mu kwa o mba mbede o mbehia na munyina mu nwamvi se moye mienu miensa na monama akonfo no de omo beba but omo bete omo kopem na so se ya wonkwa na onama oba onim se onko ebia oso wa chel betimi abo aje onyoma ti esremo anajo nanti en yenti so fi se yenyina yenim isijifo yenti min trust omo o ba ekwemu yedum no fine ebia wo bi kura etwem na wakọ county esremo kakra ECGM NCC for year can happen so last point I me person make here yes school for ya o mama kwan ya o mo ba fi awo for mo kai see anima bedi adolescent health hon komo samre yi pa na edisua ya de ba yesra mo se mo fanye ejuma maye SS4 JHS4 primary 4 se o mama kwan mo bedi bronya obi eni age na so bra kwesi bra kwa mebi nso de watarget wo be onya na ebi a on fans pe no enti yenhwe na me kobra kofi o me konwan hwan wo awofo yem spice anyoma ni nyina efi se ya ma ye ni anko ho a omu be miye kwan no na afa de onyamnyam de on go school bi em so nko enti ya ma ye ni nda ho obe omu ma kwan na ye monitor omu yie pa me ko ha se nso de enkrai parties omba organize no ma me kora unim obe hu abi se woko me na obi da echi na enkola maya mienu no mo kasa afina omako SS form of yo mako abafi so omo break omo abafi omo be kono ana me nam dana chia na me ti ya ne se he 40 years works here for hey omo me no mo di nkomo ana baako e ka shelo 40 years works here for so so mami de oje se mami ni na 40 years na fa hin and ex ko here for eno ni asem no so on se ni omote no yake ne ho nhye dan yen kese enti so ne classmate gina ho a obedwen se classmate de na so nkra no nyeme bi omo ye no
one hwehwemu endi we one fa we ni endi o machi kakra bia no ma jinsemu ba ku bi nso ye de adwuma mu ha obi che bayre wo hoda madam ba ku kotobi na o say voice messages pa akra so why wenya trebi eguniti so nti wenyini anu sende ma be ma no ono kwa wa no ntime nka bi enso ebia ne ma mi nimo ni papa nim phone yi kura wonim ekwan a obey kuta asa phone yi enso mpembusa oh me be de sa na otie na enso sa na otie no anwie bone nso a ebeda ya awufuo ya so tie sremu season yi de yama ye ni enda ho kakra na de se no kra so mo be de da o ma me no o be de da o mo be ko da ho kama o ko da ya o na ekro enti ya ma ye ni nda ho na ya ba pi sasa ne meka no ono waba o de agenda nenam okay o konum be ma bi be ma no so nim ni su eni ne bai so yes kama o so ye die you enti ono nso de open no sa wo peska o de be ma o echire afi to wonim say me kai some years ago enche sa ne behi okay omuko hu abaya bi da ensuo bi ho asie ye kwan no so baabi omunim baabi ofiri oh I think during COVID time ni mu baabi the onima sami bi akai COVID brand man na lockdown ewo ho ombo barrier wo kwan mu no ye timi de abaya ne so mu de ni free so mu de ni free be twam be wura ne be hia de ne koto nwura ni mu ho eno kwa me kai see report o den de na me soma ne ma ne call on that case enti so free ya koku ni baabi o so ne de na beto baabi enso ma me na so ye sa ne ma yi bia obobo so yi ai saka wani me ni je ena endo your friend say yonko gro okwa onu nkwa nso nko no afre ya no afre ama na ama nso nka nkyere na wofo nti wo maame de onim se wo ba wo fie ena afa nso nse maame fo ne ejafo ne ebi mu nso ya masika no abe replace ye mma no okay nti onu no osori ahomache ko ni kroma obeba no na agbobe 8 akra no so nim se me maame me papa ba 8 enti 8 no beba wo fie na busa ho says from ahomache na ukoye till 8 no akra no na oye den wo fie okay se okon he ompembusa onfre no mpombusa se na asumesi wo ho ana se enti sa onamba nchire banche na dan for friend na no di echire na sene okay so obi koku ni to baby a wo maami wo hwehwe wo ba enso na hwede boni ayede aye no ti se ya ma ye ni kombo fra ne ho na ye monitor o mu yi a me ye sure say ta anwome so beti kakra sene ye bewura afifufu onim no ye nti na me ba yera ye ku me ba to ha me ba nyem me a so ya bewia me ne sa anwoma nti ye sure mo obia nya hwe yie afimu na yendi enigye no kama nso a ye kwa afimu no na hwe ye ho ento chima bia okay right eno ya madam LC NCC ena owo NCC ena owo na in fact anope de wakan ensem pa enti yakwei na bronya yi de na obeka twato na afi nchia soso a ode bema na afi yawie mate nti de make twato ne se bronya no yendi ni yi na yenkai botayo kra mponti a yefre bibi bronya na yempe emben sa nipa no enim se Yesu Kristo ni awo no enti ye enije ndi ebeji ne nso ye nhwehwe ono nso kakra na ye nda ye ho so sene esan bia embesan ye okay right any achia na ye nko yo enti mechia NCC edwumayefo nyina director
Eni Katakyiefm tiefo nyina me obia fishiapa me chia me kunu nso. Okay. Right, yes, you had a moase why say afini mu ni nyina so mo ne yedi dwuma pa mo ne amansa de ro na di dwuma. Yeda sepa. Yeda moase.